Tuyen, to'y kabarbaro ka programa. Abay, saray lokado drama nga makaipahay tiraksat. Ken liwliwa kabayata rikiting kay paraktar trabaho wenno padagina na. Kuyugan da karod gatem ko dita taintay dinggen. Daytoy pakasaritaan tibida tayo ani. Pepita. Nalaing kano, agar dinero. Dito'y drama tayo, Super Pipita. Mabiglaan! Humayan! Sino nga ito bisita? Ha? Kumusta ka, Linsan? Si Dong! Sige! Sobra ka, Insan! Ay, yaman na ka, Insan. Sus! Nakapasyal ka man na bugyasan! Insan. Kaputag birbiro ka man ti pagtrabaho. May kahatak iti sigo na trabaho. Ay, hanto ko ba yan? Ay, nagyaman ako ni Linsan. Ma, Kaya naikat ka, Insan! kaputak kimapsot ti kumpanya, Insan. Da kami kontraktual tinikat da. Tay tatirigat ti saan na makapag-regular, Insan? Wen nga raw. Numuna kat katigsak nga pa-eskwela. Isuan nakadanon ka pa yun dito'y bugyasan, ngagbirok iti pagtrabahuan. Wen, Insan. Kabarang man no matulungan na kitira ito ita problema. Anya nga rod ti kayat mo pagtrabahuan. Oray anyan, Insan. Pira mang opisina at jakmet na kadal. Ay, kayat mo, ta si kapay lang ti mga iwan kun mang taripato iti garden ko. Kaduan ni kamuto. Anya? Wan, anda mo kiti ni kamuto agayim ko mga iwan iti garden ko. Ang, marigatan mo tanog may maysa. Ta saan pa'y mo ta simangkot iti bugyasan da tikbaw ikon pupoy. Kan nagpakadamot iti kalman ni ang boy. Ay kat. Sige Insan. Kaya't ko lang ta. Oray anya trabaho. Basta ka balak. Ay, mukas ta. Yam amukan tong arudan kan ni kamutaw. Ta ibagak, si kapay laang ti sumublat ang mga iwan iti garden ko. Kagapuan, honey. Kagap na po kaya marapait agency. Tapi nalog up ko manan jay o may akatulong ta. Oh, kanya nga ron, di ko na da. Kunada nga awagan da jay o may akatulong ta. Kat agpipinirma kami ti kontrata inton bigat. Nasaya at lukas ta. Ang yan duwada ka di matla nga umay. May salaang jay maitid ta, honey. Anya, akit marigatan numay may salaan ka agbalin akatulong ta. Kat ne, nagdakkel ti balay adalusan na. Aganos tapay laang tapag birbirukan tay ti kadwana. Bayam, sakti agbiro kiti kadwana. Sige. No ada mo mapagbirukan, ay kat mayat honey. Kung iti balay ni Pipita. Sa pailak mo, mada. Madaanon. Insan. Ha? Ini Pipita. At kakaking tinatawa na alalaki at bayan. Ay madiday ito yan. Papagak magna. Pipita. Adda. Sigamot kayo kamuto. Imi na po uhutol ti asidog mo na. Sino ti sa nga ilim? Nakaragragsak kayo. Kan nangagkoy tay. Nagkuyog kay gaya man adwa nagpaspasyar. Aywan paray. Nakaragragsak kami adwa at nagkuyog kami kinipipita. Ay. Imbagtay mo may kakamutaw. Ada maam-amom. Ha? Ay. Nobyom ka din dati alalaki pipita? Ha? Anya nga rod? Pasinsin ko. Iso ni si Daw. Ay, agyaman ak. Si Daw. Iso ti kun kunak anasingad unay agayom ko. Ni kamutaw. Ti nasingad unay agayom ko. Ti mga aywan iti balay kun garden ko. Naragsaka ka makamamugan ka paray. Oras siya paray. Nakapasyar ka man iti bugyasan. Ayun man. Kaputa agbirbiro ka man iti pagtrabaho paray. Wen kamutaw. Maproblemahan unay ta na ikat ka no iti trabaho na. Takim mapsot ka no ti kumpanya pagtrabawan na. Ay. Tas di gayam. Una yun. Numuna ta narigat agbiro kiti pagsarkan at trabaho ita paray. Kaasi ti apaw. At damit langin baro pagtrabaho paray. Kaputi ayat to'y kasinsin ko kanya. Ha? Kamutaw. Masyanak unay ka ni insan si Daw.
Ta kapigsana nga agpapaadal. Hmm. So ako nakin ko na. Isupay lang di mga iwan iti garden ko. Anya. Ambok amarigatan ka nog may saka amang kitkita kadagiti garden tayo. Awan, talaga marigata na. Awan pa'y mo't datikboy kun pupoy. Diyak pa'y mo nagsubli damin sa anay. Sapay nagpakadamot ni Amboy, hindi ka naman. Isut ka po na kinasaritak ti kasinsin ko. Ta isupay lang ti mga iwan iti garden ko kamuta. Ay, may tatap no. Adamot lang kadkadwa kaya garden tayo. Uwan kamuta. Ket gapo ta saan mo't una naruwam ti kasinsin ko iti panaggarden. Makamukan to namang suruken ko anak kadagiti sana pa nga amo kamuta. Wen, di kagdaran. Nakasagana ka mang isuro kadagiti di na pa'y amo at tiknik iti panaggarden. Oh, papanamhan eh. Kunakmat nga nakita iti marapait agency. Ta itangal daw ti panagpipinirma iti kontrata iti umay katulong ta. Wan gaya man niya. Uray siya, rumarak mat inton madamdama. Papanammat. Mapaanag man kadagiti kakabagyak, tabarang no adda may rekomendada akadwa ti umay akatulong ta. Ay, mayat ahan eh. Kat no adda may rekomendada, ay kad ayamak adagos dito yung balayan. Organic farming ti sursurutan mi atiknik iti panaggarden dito, isi daw. Mayat gayam ti organic farming awagas ti panagmulmula ka mo tao. Talaga mayan. Tao na full side effect na iti tao. Wen, dagiti maapit anateng, mayat, safety akanan. Nabunas pa'y dagiti mo layaw. Wala. Itsak pa'y mismo tagparpartuat iti organic fertilizer na may ganagan kadagiti nateng may. Nga ngay day ta ka mo tao. At napagtarak na kiti alinta apag taodan ti organiko aganagan. Tagmayatay. No saan nyo agad gatangan ti ganagan? Talaga man. Ay, di ayan mi akit kumirisal nga abulor tati apply da kadagiti mula da apagay. Kastamot tin natang agraman mais. Wen, nga may lunglungalong itan ti organic farming. Yakman amo kadakwara ka mo tao. Dayta ti pagdaksan na kadagiti daduma aman nalon. Tano anya tinakairwaman da ken panglakan da isulatan. Wow! Anya na nagpintas di kaslaman siya na balayo, Sir Ramon. Nagtitinulungan mi kadagiti anak ko ti pankay patakter da iti abalay. Sa dinungay tayo dagitan nakyo, Sir. Jay buridek kan may kadwa kat adda di Amerika. Ti inauna, adamat pamilyana, kan addan balay da Hawaii. Ah, Kat ti dum na babae iti inauna, adamat ijay Canada. apo, wow ha. Naggasat kayo laki din kini madam. Tanapintas amin ti biyag dagiti anak yaw. Wen pitan. Kat dayta, ti pagyamyamanan mi iti namaraswa. Amin nagiti anak mi kat adada iti nalangto apagaraban. Saan da ka di matlaing nga naimot ka da kayo, Sir? Saan? Tabinulan na tapaw-paw itan da kami dagiti anak mi. Apo, nagmayatan no kasta, Sir. Wen, iso ano agkagkagat ka ken maan-anusan na kami. Ngayunan mi ti sweldom pilang. Anyan? Agyaman no kasta, Sir. Ay, sapay lang kumata dituya kun nga agbayag kas katulong. Kan parang dituya kun abumatlaw. Kumusta mo ti papan mo ti marapait agency? Ay, nalpasan ati pa nagpirma ka man na niti baro kontrata. Kamu tao. Kano nga ro ti papan mo? Mangrugi akto no bigat. Anya? No kasta, pumanaw ka man iti bugyasan inton bigat? Oin kamu tao. Ket makaammo ka ko ba amang isuro kan ni si Dua kadagiti di na pay ammo kan kabisado at trabaho iti garden. Awoy, nawan pagdanagam. Isurok amin keng kuana. Ngam tirigat na, amang ano dinakdenggan. Denggin na ka. Makambo kalatan Ket agyaman na kamu tao. Naimbagtadda ka agayim ko akan hayo na makaawat kanya. Awanan yaman na. Barang may palikas kong tumitlangan dahil kuking ka. Anya din tanamitin mo kamu. Ha? Ay kwa?
Ay, tiko na, barang makatumpong ka, di napintas, wino nasayat nga mo. Ay, una, barang laan ka mo to. Apay ana ni day kamutay, kalpasan ti panagsarita yo iti kasinsin ka kamutaw. Gapot ako na. Enton bigatan ti panangrugina iti trabaho na. Talaga adi na kaya ti may istanday unay dadya kasinsin ka. Isunsa ti saan napakaasawaan, tadimot unag taltal na. Awan ka di ti amo aram keng kwanay, di agad adal pailaan. Ay, adu akamutaw. Jak man amo kan kuana. Apay nga awan mo ti kinayat na kadagiti agar arami di kin kuana. Ang mga no napili mo't nga main. Ay, day tanto jak kamaw. Aguray ka. Daman sa lodsolok kan kakamutaw. Anya dayta? Kung naman nabayagan ngagpagayam kayaw. Wen, talaga nabayagan. Kaya doon tinagkadkadwaan mi. Iti bayag yun ngagpagayam. Awan ka rin apulos ti na isal salamin na arik naman kuana kamutaw. Oh, apay ngayon na pamulagat ka. Apay ngayon di ka mutin makasumbat. Anya ka dati sumat ko. Agyaman na, kanatumpungan na kati asawak, bidang. Kat kinayat mo ti may nagkatulong kada kami. Agyaman nak, matinala nakakatulong, madam. Ay, barang naman anusan na kami agasawa ang. Ay, won, madam, basta nalukay lakit di tinakulap yaw, kat awan problema kanya. Anya ti kayat mo asawan, bidang. Ay, di ka din magets ti kayat kung may bawat, madam. Ibok sila mga min tadyak kayat ti agpugpug to. Ay na, agbayaga kakas katulong yaw, nulakit dito saan kayo ana imot nga amo. Amin na nagbalin na katulong mi, katawan pa'y tinakasarsaritaan mi. Tanaparabor, kan nasaya at kami agasawa. Kastaya, madam. Wen. Adaman nga rod dawatik a pabor, madam. Anya data? Damdaman pa'y laang madankid daw ang apabor kanya. Nayo na saya at kayo. Iswagasan mo't siguro adakas, no? Dumawat akadagos iti pabor, madam. Anya ti dawatam apabor? Mabalin ti bumalay, madam. Anya? Kaya't kat mangtid ko man iti kwarta iti pamilya kat. No, kaya't nakapabalyan. Mano ti balyan? Ore 5,000 lang. Anya? Wen, madam. 6,000 timbaga ni Sir Asweldo kiti kada bulan, madam. Iso nga, ada pa'y nukwa mabate asang 1,000 no, balyag ti 5,000. Ay, una yan. Taon na umutan nga alaan ti sweldo nga di mo pa'y nagpanugan. Oray ta nagagiltak, madam. Kasano no di na ka maanusan? Kat di mo mairingpas ti makabulan na panagtrabahong kada kami. Kasanon to pa'y nga rod amabayadam ti advansam a kwarta. Ay, sus! Di kay madanagan, madam. San kay to apanawan? Awan na trasa ka trabaho. Sige. Pagsaritaan min to pa'y langar iti asawak ti kunam nga advansam a kwarta. Apo! Alaman, madam, tandaman pa ngay ayok iti pamilya. Kamutaw, insan. Inakon iti pagtrabaho ka, kat makaamu kayo kuman kadagiti mapanawak dito, Waninsan, awan pagdanagam. Kasakpay lang tagbanta iti balay mau, kun mangaiwan iti gardin mau. Agan anad ka kumay ti papanam, pipita. Di mo baybayan ti pagayim. No, mabanog ka, ginanaka. Mabising ka, mangan ka. Inayon mo pa yan, nga no, agsugal kat maturog ka mo tao. Ay, madia si daw. Di pa'y kat kaungat da kaun dagiti amaw. No, iturog ko latan nga uray adu pa'y tijak na pa sa trabaho. Ngaw ko lang na dyan, San. Wena, sige, hindak marugan. Kanan uray da kayo adwa agsingsingpot kayo. Wen, sigod mo ta nasing putak. Namnamaam day ta. Nasing putak nagnanayon. Anya ti kodam. Bumali ni pidang? Wen, tadakano pa ngay ayo na iti pamilyana. Kahit manungay ti balyin na. Day tangarod ka ti problema, tadakkel jay bagbagana a balyan na. Manungarod,
5,000. Anya? Aso, naglokon? Bumali adago sa itikas takadakil na kwarta. Sus, damdamo na pailaing. Anya nga ro ti desisyon mo, honey. Itid ta ka di jay bagbaga ni Pitang, abalyan na. Nga uray no saan tapay nga amo, tirason na. Nala, itad mulatan tinawdawatin na. Sige. Tangay si ka tinagdesisyon. Katitid kanto nga ro daninton malam. Ne. Nay, daw may isang ngayon Ay, ang mga nuti may kadwa katulong tanday tangag ka po iti marapait agency. Na, sige, ingka nga rin na ilukar. Ta parang isang nagpay sa day ta umayhan. Kamu tao. Papayakas ka lang natutukan mo ito na bisukal. Ha? Malaki po lang ni Pipita. Nakadanon nga tani tigit papanan na. Ay una, nakadanon ni taan kamu tao. San pa'y mat ngaming imawag? Siguro ako busy pa'y mag. So nga di pa'y mawag. Kumakit ipakamu na mat lang kadata. No nakadanon na niti pagpaayan na abalay. Nakadanon nga taitan. Ang gayam. Di mo pa sinumbatan day di saludsud ko ah. Anya saludsud mo tiyak pa na sumbatan? No awan tinay sal salomin na arik nam kinipipita kasinsin kao. Eh, kuha. Kuha. Anya ako ah. Ay, san man atila damdamagan mo. Sige, ako brata kiting. Tani na pudutang. Apay nga, di mo kata sumbatan ti saludsud kao. Unaw. Adda ka di pa nagayat mawi ti kasinsin kao. No nakadano nun, di imawag ko man, di pa mo timawag. Siguro ako busy pa eh. So ka di pa imawag. Kumakit, ipakamunan mo't lang kadata. No nakadano nun, iti pagpaayan na abalay. Nakadano ni tanday jay ka mo tao. Ay wang gayam. Di mo pa sinumbatan na di sa lutsod ko ah. Anya sa lutsod mo, tiyak pa na sumbatan mo. No awan tinay sal salomina arik nam akin ipipita kasinsin kao. Mananay. Anya ako ah. San man atila dadamdamagan mo? Sige ako brata kit din, tanapudutan. Ay, apay nga di mo kahit asong batan ti saludsod kao. Uno, adda ka di pa nagayat mo ti kasinsin kao? Kunak nga gubratan. Hita ka man lang, naggadungan mo. Apay nga tadi, nakatasong batan ti saludsod kao. Uno, mabain nga ta amang ibaga ti puno amarikrik nanay ti kasinsin kao. Agyaman kami tay may kamatlangan, Pipita. Uwan, madam. Jak kayat ti may standby unay. Pipita, amumatla amin at trabaho. Uwan, sir. All around. Good. Ada ka doon makatulong ni Pipita. Anya? Ay, ti amok ka agmay-may sa aklaang, madam. Sa dinungarong nga ti ayan ti kadwa kakatulong. Mabitlaeng tapok kawat, tayam amuda ka kenkuana. Pidang! Pidang! Umay ka man palagbit! Mabitansan! Kartingam! Ay, may sir. Sa ito ti kadwa kakatulong, sir? Madam? Wan, Pipita. Apa, naglukmag. Uwain, edin to ta nagkutong kamay, Pipita. Nalaing siguro amangan, sir. Anya ti kinunan. Ulitin man dyan ang kumay bagam, kumare. Ay, kuha, mare. Pidang, isutikon ko namin kan nga umay akado makatulong ni Pipita. Andan samot sarot na madam. Ha? Kaslain patakder madasukdal. Dapat kinakutong na. Ay, awan sakit ka, mare Pidang. Kagangay lang kasto, iti pamagay. Baka bagkat kamot lang, itinadagsan. Nagpigsa akto ba, ure kasto, yakit kita aman ako tungak. Kung kunam sa matlaan, nga maguri ka man, nagagat ka matlaan. Kan, amo matlamin at trabaho iti unag tibalay, ha? Nay. Si kamot tanti mang in-interview kan kwa na Pidang. Si kan samot tanti agbalin nga amo. Saan mo't madam? Oy, da kami tirumbang amang interview kan kwa na Pidang. Saan asika?
Agpadpada kayo lang nga katulong. Katsan ka ko mga agbalin akasla si kati amo. Nawatam, bidang. Tama. Noon, sir, madam. Apo, dana ginaya. Huh. So, sorry. Nung naunaan kayo ng interview ko ni Pipita. Sige, agsublikan iti trabaho. Tada kami ti mang interview kini Pipita. Saan kit di asika? Kamu tahu? Nakagura kan samot kan tay panagsaludsod kong kay tay. Eh, saan? Nay, kaya nga data dek kami ti Almirais. Siling labuyo. Wino, sa iro ako na da. Ah, Hmm. kung ngagpaisaw. Ay sus ko dinadaal mo ta silay. Na, Idin to ta nakangingi na ti may sa akiro day ta. sana madadaal, tagserbi mo. Anaan mo ngamin day ta dek masili aya. Iso, ti pangpaksat ko kadagiti insekto, akimpat, kadagiti mulak. Anya. Ay, mayat day ta aya. Mayat ah! Kinawan side effect na iti tao ken mula, kastamatan iti daga. Awan agos usar sa jay ayan may ti dinikdik asilay. Dagiti agkakapigsa nga insecticide ti ipaspasuyot daan at dapiste ka dagiti mula tao. May mayat da itoy. Iso nga, agbursak tumanan, iti dekdekan. Kanagdekdek kamal. Taison tumot ti pasuyot mo iti garden ni Pipita kasinsin mo. Obrak pa itagdagdag iti silay. Kanya nga ro ti pasuyot mo. Inak to lang gumatang natin insecticide. Taison to ti ipasuyot kaw. Anya? Ay saan? Di ka agaramat iti insecticide kadagiti natin tayo. Iso nga ron ti kayat ko nga namatay. Apay ko mabiyangan nak. Anya? No kasta, nagudong ka nga raw. Wan, tapambarak to paya gumatang iti komersyal nga bunaw. Apay agumatang ka. Itinto ta adumod dagiti organiko aganagan na partot tayo. Mapaybayag nga gipiktaw ti organiko aganagan kamutaw. Nakaslay ti komersyal nga bunaw. Akalpasan ti talo nga aldaw amay apply mau. Ket lumang taon ti mula. Oray na parpartak nga gipikto ti komersyal nga buno. Nalaklakamay, tamapukaw, ti bertod na. Basta jak kayat nga usarin ti organic at fertilizer mau kamutaw. Amo maya, nagiti komersyal dadaulin na pa ti kinadamag ti daga, patangkanin na. Suska, po aya. Ay, no kasta di mo kahit asurutan ti organic farming, awagas mi ngagmulmula di ti bugyasan. Ay, lalingita kamutaw. Talaga saan? Sus, aging lalaing siya muna ito. Tiamok mangkat na pagbilib ka ni ti organic farming, asursurutan mi di ti bugyasan. Dayaw kamot adayaw, iti mula meng. Gagangay lang mo't day dayawag ini dagiti mulayaw. Tagdadamak nito bugyasan. Ang amita, ako ipakitak mo't ati lang kaw. Oh, Pipita. Sikati mo pa naglaba, tas siyak tagluto iti pangaldawan tayo. Ay, Pidang. Siyak ti pinusgan ni Madam nga gluto. So, asikan ate mo pa naglaba. Masaduta ka ron ng glaba. Ay, So sikati ba unag ama pa naglaba, tas siyak tagluto. lading ito, Pidang. Saan asikati amo, tapno sikati tong pala. Anya, kayat mo sakit ti Riri, ha, Pipita. Abuksin ta. Nay? Saan ko agagam ti makiririkin ka, Pidang? Apay na rod, adi mo kayat nga obraan ti bagbagakan ka. Kaputasan mo ta siya, tinapusgan nga aglaba. Nita, iso anak kayat mo, adi na kaungtan intun sumangpot dagiti amo ta. Sikan ti mapan aglaba, Pidang. Di ka kundi posisyon dita. Danugan ka saan? Pilus po na si Duha. Nalaing ka no agar dinero. Masrunak na unay king ko na. Yang nga tayo ti. Ya po nagado ti tao na yung alastogang pasaw, angin, bagyo, niya piti hawag. Ni Pipita. Saya tayo mawag. Hello, Pipita. Hello, kamutaw. Kumusta kayong kanisidong? Ay, awan. Agduma ti panirigan mi adwa iti kasinsin mo. Nang runa no, panggap iti pan nakataripato dagiti mula tayo anatan. Di kayat di kasinsin mo. Agaramat iti komersyal nga buno kun insecticide kada pesticide. Di na kayat nga i-promote ti organic farming. Gaputan na dardaras ka na pagpalang to iti mula ti komersyal nga buno.
Kaya at ka no, ang makapatay iti insekto, dagiti magatang insecticide, kada pesticide. iti tao, nagigay kayat nangaw sa rin. San lang nga iti tao, oray ka dagiti insekto. Saan nga aming insekto ket naranggas, gagayim tayo ti daduma. Kastamot tayo, adakkel ti epekto na itaglawlaw. Kastamot tayo kiniina daga. Imbagak mo dagitan ng pilosopo dya kasinsin mo. Eh, isang kanumot, ada tayo tagsida ka dagiti pasuyutan na itagkakapigsa nga insecticide. Ay, jak may suro ti kasinsin mo, Pipita. Nusan lang nga tagapuking ka, mga numatapis ko. Sinamot kahit ti aglaba. Nangibitin kit din iti indayon na iti sirok ti mangga. Kat, hala, nairutan ti turog na iti indayon. Hala, at dyan sakit mo may. Nakaw, masangkutan damat maturog ni Pidang. Pipita, umay ka man. Ma'am, umayan! Rati Pita, tulungan na kami amang isara ka na gito yung ginatgatan mga abas to tayo. Pao na yan, di ka aduda kita ginatgat. Wen, tapno saan tayo ngagkurkurang. Nagkarafan ni Jay Ili. Ay, uwan Sa dino ti ayan ni Pidang, taw may matumulong amang bagkat kadagiti tadtuma. Ay, kuwa, madam. Daytay. Nay, asino Jay nakaindayon amat maturog iti sirok ti mangga Pipita. Ay, ni Pidang, sir. Ni Anya, Ay, salot na tang apidang. Apay amat maturog. Nalpas na ka din timbaga katrabaho na, isungay turog nan. Sus, ay, kuwa, madam. Saan pa yan naglaba? Anya, Nay, ay ti salbag na tanapidang. Aguray ka man tayo nakdanunan iti ayan na. Payman, taong tak. Ha? Pau, nabanlo ka nag-spray? Tay, sinaw? Anya ting sprim ka dagiti mula anateng ni Pipita. Imatangak man iti kapipigisan ngayon insecticide kamutaw. Tayo ito'y manay. Ay, sos! Sus Mariusep, talaga na pigsa na ita klasit insecticide. Ay, wala kamutaw. Dagos anata dagiti insektaw. Uwan, atag kuripaspas adagos na iti insekto no matamaan da iti dayta klasit insecticide. Ngam di mo ka di mapanunot, adaks mo ti ipikto na iti tao kan aglawlaw kunak manang. Hey, tayo ko nakaon. Saan ada tayo ti agsida, ti papasuyutan iti tayo kamutaw. Agpapanpay, may mayat dagiti apply ko kadagiti natin ko. Taawan apolo side effect na iti salon at dagiti osarep. Naglungko na Pidang. Mas lang parubat mo ten aba portipig sa purok na. Ay, Pidang! Pidang agring ka man! Pidang! Agring ka kulat! Ay, tikbalang. Tikbalang. Ay, sus, apo por Diyos, salot ka! Sana ka tikbalang! Siyak nilusing nga amom! Ay, madam, si Kagayam. Ay, da kayo gayam. Da kayo? Wan! Kat itayak pa nga da dito'y sibay mo amat maturaw. Aya, naglaing kakit di nakatulong, katimot latan mat maturog ter aramidam. Ay, kuha namin, madam. Ay, sus, masapol na makapanuntak kinapintas sa rason. Naturog ka, adi mo pa'y naaramid, wano na ring pas diyem bagak nga Abraham. Ay, kuha, madam. Ay, ang bukod rason ko. Kuha, Anya ko Anya! Ay, kasi nanaan nga na kami ni Tay. Isuahan nang ibiti na kitindayon ko dito sirok ti mangga. Anya! Wan, madam, maditi bagbagik. Saan ka nakalaba? Jak kaya ti sweetik at tao Pidang. Ay, saan man, madam? Puno ti bagbagak. Ay, agsapatak na tan. Agsapatakon, madam. Uray salitan ngagpaiso ti bagbagak, madam. Anya! Tanagsapata ka pa'y. Ay, tap na mamati kayong magpaiso ti bagbagak, madam. Uray nulbog. Agpaiso ko na kuma. Agpaiso.
naan-anungan ni Pidang, iso anasang patanta itay amat maturong. Kasta ti kunana. Wala, ngam imbaga na kanumot kan pipita amasadot nga aglaba. Di namat imbaga an-anungan wano maditbagbagi na. Ay, ang mga no agul-ulbod. Panagkunakot saan, Ramon? O, anyat pagkunaam. Gabutan nagsapata. Nga uray sa liiton kanunusan apod no dagiti imbaga na kanya. Nya, naiturod na tinagsapata. Wen, isot pagkunak nga agpaiso ti imbaga na. Unangam ko na nakanoy tayo kan pipita nga iso ti agluto. Tani pipita ti mapanaglaba. Anya? So, saan nakangata nga inolbo, diti panangibagana, ama dit bagbagin at apno saan amaungtan? Ha? Panagkunakot sa niya agsuswitik. Tanay turod na nga uray sa liiton. Nusan apod no dagiti pagpagana. Ay, sos! Ay, kalat at kimat! Nasalit sa nipidang, hani! Nay, Nay, Asos. nakaburirimot ka ni Pidang. umay kain ka kita, darasam! Ay, Pidang! Sapo. Pidang, natay ka kadeng! Pidang! Ay, Oy! Dadali ako, nakibat, imbaga nalisyak, imat, nalisyak, Salot ka? Aglastog ka pa ilaan! Kimat ka! Ay, budlong, ay, nalastog ak, ay, ay, dandali ako nakibat, sir, itay naggilap, ay, nakaroko ba, saan na ka napuntaan, ay, magkakit din, ay, tulog, nagmayatan ti Chimboy tay. Ang kalat mo't na nagkimat ka naguruod. Ay, maday! Maditay pa nagsapatam si Gapidang. Agul-ulbod ka! ay, saan, sir, saan? Alaman nga rod. Ulit ang mampay nga rod teg sa patapidang. Ano talaga saan kang agul-ulbod? Kwa, madam, ay, tsak ulit na naman na magkimat. Apay, ano imayang ka, Nay, kuha nga nga min, sir. Kapata managip ko, hindi ka na nga ibagbagada kanyak na diapong ko. Bakit? Una na. Anya ti ka na yun ng ibagbagay, dikin ka. Kuna na. Sana rin bangag sa pataak. Nulaki ti tagpay so dagiti ibagbagak. Anya! Ay, sir. Ay, susuwan, sir, kunat manin. Ay, narikat tag sa pata, sir. Nulbot ti ibagbagak. Ay, apo. So, pasyenda ka din na, sir. Ang tangi takpay na eh. Pidang ka! Kapitang, apay nga inulbutan dagiti amo ta. Uy, Saan ko nga inulbutan nita? Agpaysutin baka kadakwadanan anong anak? Ha? Siya, yakar mo pa italipuspus ko? Si Kano kahit mo't mayakar talipuspus na? Nita, pre. Kunam idi kanya nga agsinukat ta iti trabaho, tamasadot ka nga aglaba. Wunmat, sumarang ka man pipita. Lipa ati mong dadyan yung baga. Dati agpayso kat nan anong anak, period. Naan anong anak, period manen. Mamali na. Isaus! Bili ba ka unitit kinalaing maupidang? Sino? Woo! Intan na jagarde, napudutan. Abig lang, tay sa ganak bit, tibalon ko kamo tao. Nay, managpispising. Tagbalon man. Kasi di kalman. Ha? Ano niya dagi kinakasako? Oh, pumirsyal nga buno dagi to. Aw, Ay, apayakit kita ang dagita ginatang ko nga bulo kamo tao. apay matang kay ti komersyal nga buno. Idinto nga organiko aganagan tiyap abono may kadagiti mula may kadapipita. May mayat mo't na dahito yung abunaw kamo tao. Naparpartak ngaglang to timula no dahito ti mausar. Naglang kong natuin. Ikaw abog ka kanya. Abo na ngam inutin na apatang ka ng tidagano dahil tati usarem. Pukawin natin ni Trojino. Sanak man nabibiyangan kamo tao. Anya? Ay naglasto kan? Siya kunti akin aywan ti gardin ni Pipita. Ket ti kayat ko awagas apan ang taripato kadagiti mula ti kasinsin ko tiramida. Sige isot kayat mo kung di ka pa isuro. Makamu ka. Kunak lang arudan ngay pakitak mo tilaing ko abang taripato ti garden ti kasinsin ka. Alawen. Ngam dinak to kumababalawan. No agma di ti aywan mo akan natingan ni Pipita. Gapot kinatangken ti ulom.
Ramon. Hmm. Nalaing arumason jay na biro ka makatulong. Un nga ron. Kuna ni Pipita, ngano awan ta dito'y balay, kat ay na, pabanjing-banjing laang. Nagagatmat no adata. Ah, ay, sumatang ta na pagsarsaritaan. Pita. Madam, Pagmeriendaan kayo pa'y. Agmerienda kayo pa'y, madam, sir. Anya. Pag meriendahan na kami, katlo. Bigbigat pa lang, tida. Tay supay malpas ko nga ubrak, di pa nagmeriendayan, sir. At least, malpasain. Anya. Naimasin pa merienda ka na kayo. Na naglutak iti banana kyo kan impanadita. Anya nga impanadita. Isus ramanan nyo sa dati, oh. Nay, pabasit mo't nga impanada. Well, impanadita nga raw. Dahil ito'y di mauawagan nga anak ti impanada, sir. Isu abababasit. Sige, di sumlata nga raw doon. Tagmerienda kami tulatan. Intun mabisin kami. Wan, madam. At least, nalpas kami sa trabaho. Oray saan na ba nga oras? Sige, madam, sir. Panahon kayo pa. Sige. Kadilantado mat. Wan, no awan ta. Awan ka no, mati malpas na trabaho. Ako na ni Pipita. Ay, dayta. Naisipong ko amin nanti, rinunang ko nga abono ka nagtinatang. Haha. Agmulagat to laki ti tidakkel ni kamu tao. No, unan tong aglang to ken dumakkel dagito yan natin kao. Hehe. Ni Pipita kasinsin kao. Isuda ito yung mahawak. Hello, Insan? Insan, kumusta? Hey, kaasi ti apaw. Nasayaan mo't lang, Insan. Kun uray to in paiwan mo kanyak akanatengam, ket nalalapsat dakas ken ka, Insan. Anyan, kainraman nagpay abinola, Insan. Agay sumot ang nalapsat ka, Insan. Saan ka, day? Injak amo, Insan. Ngam tay tamot ipagbagada. Ay, huwag kayang. At ay baga kanyak ni kamutaw. Anya day ta, Insan? Saan mo kanumot na sursurutan di iprom-promote na nga organic farming? Naibagagayang man ken kani kamo tao. Magpaiso ka day, Insan? Wen, Insan. Apay nga, Insan? Kaputa para kanyak, Insan. May mayat mo't lang ti komersyal nga abunaw kada insecticide nga may apply kada kita mula. Unang, at the side effects na dayta iti daga. Iti tao, kan iti mula. Dagiti komersyal nga abunaw, kas kada insecticide. Awan, Insan. Patpatsem na kita agsasaw. Di ka ngamin bugyasan, kat kaadwan na masursurot ti organic farming, Insan. Kastoy mo timakunak, Insan. Siyak ti mang isubli ti sigaw na nakairwaman na panakataripato dagiti mula. Yeah? Agmulagat dan to amin iti kadakal. Into nakita da may met ti ipikto ti dating abono kada insecticide, Insan. Saan ka madanagan, Insan? Sana bumabati apay. Mas ad-adan to pay kit di nga umadaw ken dumakkel ti paglakwak tao. Ngem ti sigaw, Insan. Ngayon ni Pida. Isaw ti akin obligasyon agdalos iti salas. Kat siyak mag iti kusina. Ngam, san man ang agdalusan? Sa di naman nga tanti ayan na. Ay, sumat yung tagbaga ka. Ibi, agdakakin natawa na alalaki itik. Ay, saus. Permen, ti paggaak na akas na isaw, ti kasiguruan. Ay. Alaak man ida itiladawan babang tu cellphone ko. Abit na aray tangan ko lang. Nay. Tayta. Adita. Napicture ko idan. Kamu tahu?
Mabalinta ka dito ang salita. Anya ti pagsaritaan ta. Di pa nagipulong mo iti kasinsin ka, ajak kaya ti ipumpromote mo nga organic farming. Wan, naibaga kiti kayem ko dayta, tamaluksawaking ka. Kaapay ko makaluksaw na. Gapo itisan mo apa nang ipirpirit kadagiti kayat ko nga yadalkin ka. Anya, Pagsayatan tayo amin, dagiti bagbagak, ngam dinak matnangdanggan. kaapay ko masurutok na kiti bagbagam. Idinto ta sa bali mo ti practice ka. Sana dakas ti dumngag kan sumurot iti sabali no pagsayatan laki di. Ay, may mayat je practice ka. Ngam tiyad adal mo kanya kamo tao. Ay, dayta kati pagdaksan na king ka. Takas la si kalat na laing si Do. Gam. Apo? Nagimas na gati nasukay na kamerienda iti ref dagiti amo. Hu. Oh. Sila dagiti amo ta. Idinto ta di ka pa'y nakadalaw si Jay Salas. Ay na, madamdaman ti pa nagdalos ko iti salas, Pipita, mabisi na kami. Iso nga, aggarinda ang mapay mo muna, ha? Mabalay. Ha? Laka, nangalaam ka dagiti duaan nagdatakkel a burger kan kanam. Nasukay inak man iti ref dagiti amo ta. Anya? Ay, ala ka bidang. Sakan arumbang atakibiyangam dagiti nagyan iti ref dito kwarto dagiti amo ta. Para hamburger lang. Alangan nga agungit da. Awan angam exclusive a para kadakwada laang dagiti adda iti unag ti ref da. Hindi buntulatan ibagbaga kinan ko dagiti hamburger. Adda pa'y Diyos ta, oo. Ala, nasan ko nga ibaga? Kat sa pulan dan to. Anyan to nga ron nga iti ibaga ta kadakwada. Ibaga. Wan, alangan nga ibagatan to apinusa. Idinto ta saan mo ta makastrip ti pusa iti ref. Hindi. Kwa, ibagam to nakinan mo Ha, uri ta. Jak pa'y matnangag ngayon tanda ka. Ay, ibagam pala ta nakinan mo. Ay, sana mabalin, pidang. Alangan nga ibagak asyak tinangan, idinto ta si kamot tinangan dita. Uray ko kwa mo ti kagudana, Ha? Ay, naibagam to latang arudan adwa ta anangan. Ay, na. Jak kayat, pidang. No. Unay ka. Mapisinak na ron, di naklakat mawata na at kinawata ta mo ta. Ay, pidang. Di nakiramraman nga agbasaw kadagiti amo ta, Mangiramraman ka. Naglokaw. Apay nga takas lang ang kinaan mo ti bulong lang ito'y mulak at araw. Sitaw kada karabasa. Idinto ta di da pa'y nagbunga. Nay, si Daw, anyat mirmiram ka dagiti natang mo. Linukulak sa amit tayo kamo tao. Anya, lino ko sa sawamot. Adan sa amit tin impasuyot mo amang dadaal ka nagiti mulak. Tal na ka man. Salbag ka. Tanya kumat pambar ka mang dadali ti mula ti pada ka tao. Apay nga ro nakastoy mo tin nagiti mulak anatang. Matangkenan ken marugi mo tin ngaggango nagiti aking bababulong da. Daytan, tikod ko na kaamadi nga ipikto na tinaramat mo nga abuno kada insecticide. Anya, Kunam ide, anang runaw ka iti abuno, ken insibog mo kadagiti mulam tapno na dardaras alumang tao. Saan? ketuan mag. Oh, Ngam kastoy mo tin tinakabayan da. Linukulak sa amit tayo. tal na ka man, ipilit mo tarason mo. Awan tinang loko kadagiti mulam, sikat tinagaramid. Oh, anya ngay. Amom, nasobra am laeng tinagsibog iti narunaw nga abuno, iso at timbang kenen nagiti bulong da. Ya. Naksit dan sa yun, winumaksit dan to. Ken, nakita ma, asidig una iti poon, tinagsibugam. Iso magangon dagiti bulong da. Makuritigan dagiti mulam anateng. Amangan numaksit da pa'y din Agpilis ka na dagos, honey. Apay. Damdam apay. Agmerienda akpay, kat ni mabisina. Nay. Awan mo tanti. Nagyanti ref. Kanta ginatang ko adatakil nga hamburger. Kinan mo ka din, honey. Awan ti kinkinan ko, honey. No kasta, nakibiyangan man dagiti katulong tatoy ref, diti unag ti kwarto ta.
Anya! Iso dalakit itinangan. Agad, asus, nagsinsinan dalakit di meriendata ko mga hamburger. Nala, bay amlatan, hani. Ajak kaya ta pakibiyangan dati nagyan turep nga darito unag ti kwarto ta. Unang, saan mo na may babawi pa? Ino kininandaan. Pamanta ka sarita kita. Sige, panawan ka pa. Daytoy, tiara matam. Tapno mapalang tumutlang, dagiti nating mo. Anya? Ay? Jaket nga namatin dahil kamu tao. Wan angem daytoy ti amo kakapintasan. Tapno, madismola ti marsakin, akan natengam. At dahil nagkatangan nga ipasuyot ka, tap nagbaliw mo't lang nagtibulong da. Nga ti mapan mo katangan. At damok nga epektibo apong disay, da para ka nagti marsak ti bulong na natag. Ang mga no ad-adan to lang nga marsak, dagiti bulong da. Saan kamu tao? Mayat siya nagkatangan na pong disay. Uray kita ang tao. Sos, siya? No di mo kaya to'y di jayak organiko pagpalang to, makamukan. Maksat ko man nagiti mulang tagong gram. Si Kati agul ulbawd pidang, huray ng nudak itinagtakderat mo sa napudno dagito ibagbaga. Nga! Tanagsapata ka pa, Pipita. Unsa? Tapno mamati kayo nga agpaisaw ti ibagbaga? Kundi sa pata. Kat si Kapidang, maiturad mo kadimat ti agsapata, nopod no asik ka ti saan nga agol olbod. Ay, ewan mo, sir. Tapno mamati dagiti amo ta pipita. Siyak tagpaiso ti ibagbaga na. Sige man nga rod, agsapata ka man, no talaga asik ka ti agpaiso ti ibagbagana. Winsir! Uray ang sakit ti buksit ka. No siyak lang kinangan ka dagdidwa adadakkel a hamburger iti ripyaw. Anya? Salot ijay na si Dok. Di na kahit ti paisuro. Nagudong lata. Kumatang ka no iti bagbaga na pungisay. Apagpalang to kanagini nating na. Imbagak lang arodang na may mati organiko apagpalang to ngam di na matpatpat yan. Ay, nilabs ko. Mawawag. Nakalagip man. Hello, Pipita ah. Hello, kamutaw. Mapayakas lang makasangsangit ka. Uno, masakit ka? Anya tinasakit pa sa tibagay mo? Ulo, boksay, wino, barukong. Tuy barukong kau, kamutaw. Anya, asos, mga nadan sakit mo iti puso. Sakit pinaka, ti marikrik na kamutaw. Saan ka sakit iti puso? Ha? Tapay? Anya ti pagsaksakitan unay tinakam mo? Tuy katwa kakatulong nga. Pinakan na, mat naramramanan. Nay, anya ti kayat mo asawan? Dungag ka, kamutaw. Istorya, ikin katik kinapanaso. Basto'y kadwa kakatulong. Sige. Dumungagak, Pipita. Kakaasim ti lab ko. Adi na mo alab ko. Agasim ngay day ta. Sus. Adangaron matluk-luko ti kadwa na katulong. Nalaing agparbaw. Apay? Namatilatan dagiti amo ni Pipita. Ay. Ure siyak. Makarit na akmat iti sakit tinakam. Tanasakit tinakam ti lab ko. Weng. Lab ko ang hindi naman amo alab ko. Takasano, sumkil mato'y dilak no ipudlo kung ti panakayat ko. Ay, kamu to aya. Kamu to kaita, kamu to kan tulata. Losing, yak man amo no asino ti agol olbod, kan agsasao iti podno kadakwada. Tapay, anya ti kunada. Kuna ni Pidang adwada ken Pipita kinangan iti hamburger. Angam, pagtalikodan mo't ni Pipita. Anya? Jesus, kunana anilaeng kano Pidang kinangan. Ay naglukon.
Agam di mo lang masintiran. No asino ti agul-ulbod ka dakwada adwa. Saan nga rod, tarag sa patada mo't adwa. Anya? Kuna ni Pipita nga oray lumned no iso ti agul-ulbod. Angem kunamit ni Bida nga oray agsakit ti buksit na no iso ti agul-ulbod. Naglukon dagi adwa. Ay, esos, ni Pida, agsakit ka nung ba't ti tiyan eh? Ay, iso nga rod. Iso ti agul-ulbod tapi maisontin sa patana Ramon. Matay samot tayo. Oh my God! Inta itaray ija ospital ni Tidang! Ay, anay ko. Po, nagsakitan na yata yung tiyan ko. Agpuligos pa yan, ti sakit na. Agrikos-rikosan. Anay ko, matayaksan. Dahito ti magangganab mo nga agsap sa pata. Itisan nga agpaypayso. Sumardin ka man, Pipita. Makikita pa lang arutang nauraglan. Ilos iti sakit ni tiyan ko. Sapay kasta pa lang ti bagam kanya. Anay ko. Klonam nga minay, nusika ti agul-ulbod pidang. Tabaran mo, agimbag, hay ti sakit ti tiyan mo. Wen nga rod, Pita. Ibagam nga di kinapudnaw. Nagsapata ka nga oray agsakit ti buksit mo, no sikat ti agul-ulbod. Kat naigidda, tumat nga agpaiso, di pa nagsakit ta buksit mo, Pidang. Ibagam nga di kinapudno, Pita. Kaya't nakadi asawan, asika ti agul-ulbod, Pidang, aklono mo ang tagpayso. No, kaya't mo nga agimbag ti sakit ti tiyan mo. Kakas ti agul-ulbod, pidang. Sakit na yan, ipatay ko na sa amin tan. Kasyandak mo ta. Sige man namin. Anya? Amin na kon. Saus. Talaga nagulbudak, madam. Saklaan tinangan ka dagiti dua hamburger. Makadulin iti review. Pagawanin da kumay ti kinarawat ko. Kan kinaulbud ko. Ha? Linamot ko. Nadalusan mo't lang tinagan ko. Pakawanan ako tin ang tita. Pakawanan ako tin na iti panang ibaga kasi katikadwa ka anangan. Pakawanan ako tin Uuwan, pidang. Iti kasta, agimbaga inti sakit ti buksit mo. Ay, thank you. Cross your heart? Cross my heart. Ay, thank you. Apay ata ni day ka kamutaw. Gapokin ni Pipita. Agproblema la una iti balay pagpapayan na. Apay nga ay. Idinto ta nasaya at kanumot nga agpadpada dagiti natumpungan na nga amaw. Uy, nasayat na ngagpaisaw. Anya nga rod nga iti parikaw. Ti kadwa na akatulong ti problema. Apay ka raw. Pinadakas na ni Pipita kasinsin mo. Anya? Katuan? Ay, naglukaw. Amangan no, agbali na dakas ni Pipita iti matang dagiti amo na. Gapo iti panang padpadakas ti kadwa na atagabaw. Ay, sana mabalain ka mo tao. Ay talaga sana mabalain. Taami na nagpaayan niya kasinsin mo, kahit napintas ti record na. Kasano nga rin na matulungan tati kasinsin ka? Kwa. Dahil nga rin ti problema. Awan mapanunot ko nga itulong kinkwa na. Ay, agyaman nak. Nagimbang matlangan ti buksit ko, Pipita. Tikat namin turod mo agsapata. Itisan nga payso, pidang. Di nakman sidiran. Pidang, nakasaysaya at dagiti natumpungan tanga amo. Saysaya, ako tida Anya palat makikita maya. Nasaya at akmat kadakwada. Tanasayaat ka dahi, ti panangululbod mo kadakwada? Sumardang ka man. Nagado asasaw. Pidang, salud-sudag man? Manon, tinagbalin nga amom. Ngay, anjak nakabibiyangan dagiti mo na nga amok tadamdamagam. Masaludsud ko lang. Adon jak mabilangan. Tapasari makabulan, no talo abulan ko lang. Umakarak man nun isa sa bali nga amok. Anya? Uy, Ay, pidang,
Daytan ti paggidyatan ta. Ta amin ang naggapwa. Naturpos ko ti kontrata. Ay, naanos ka unay no kasta. Talaga? Kinawan ti aramidag amaday, Pidang. So nga, awan ti pang pilawan dagiti nagbalin nga amo kanyak. Ay, no siyak. Dandani sana na mabilang ka dagiti ramay ka. Siyak. Apo, namin adaw, ana si Santiak. Gapo, tamaday ti aramidam, Pidang. Ha? Kat dayta ko ma, ti balbaliwam. No, kaya't mo ti agbayag iti trabaho. Salbag na tiyan pipita. Karkaritin nagsakit eh. Kunamot lang kalainganan anang bagbaga kanyak. He! At tantulat ta altaw tayo siya. Ititay siya kinakutong na akas lapilat. Idinto takas dakmat kengkeng. He! Mamin anong wala ako babawa kong agkuripaspas taon. Ha? Tintun na ka guys. Agkuray ka man. Taymingat man dayak tungit na pipita. Ne. Ako rin ka. Kagiti kakadok na kita. Isuda man ang dagiyay. Ay, wow! Namayakon! Ay, anya nga tamanan ay tiba kada. Kapingin may tamanan dito, uy. Masapol arin nagkakapasuyutan ti punji say dagiti natengkaw. Tapag mulagatag man ni kamutaw. Nay, sidaw. Di mo unay digusin dagiti mulam. Adda amade ti bulungdan ko. Sanak man nga isuro kamutaw. Dahito ti praktis kaw. Iso abay anak lag. Unang mga nagbabawi kanto no di ka pa isuro. Nga eksperto kay ti praktis maw. Eksperto akmat iti praktis kaw. Iso adinak man biyaran. O siya. Sika ti makamo no di mo kay ti pa isuro. Panawan ka man lang. Salbag ka kiti. Ipidang! Simurot mo dagiti nakakutse nga am-amuna. Nay. Sino nga tadagi chay? Italaan mo na nakita dagi chay ah. Nay, sino nga tapos di mauawak? Di mo Pidang! Hello, Pidang! Ay, pipita! Sanak mo't anak kapakadakan kay tayang. Abay! Sino nga min dagiti nakakutse sinurutam? Nagiti barkadak. Anya? Kat, sa dino nga di ba banan niyo? Hoy, sana si katinanang ko ah. Tapno damagam no sa dino ti papapanan. Anya? No awanak to pa indot sumangkot dagiti amot ah. Ibagam tulatan ang nagawid akway. Ay baga man nagawid akpay lang ni balay may tawa ada emergency. Anya? Ay, Pidang ah! Pagulbudon na kadimanan ka dagiti amot ha? Addan dugong ko ng kanya. Tangdanan ka no ramidam ti bagbagak pipita. O sige, dadya lang. Bye-bye. Pidang! Mabit lang! Na? Inidap nanti cellphone na. Na? Sos? Sino nga tadagi jay anang dagas kan kwa? Saan na mabalin ti aramidan ni Pidang, hani? Iso akasarita tanto inton sumangkit. One honey. Eh, Ah, anda nagsarda nga tricycle ti ruwarti gayt, hani? one garot. Kat nimot Pidang jay timsaag iti tricycle. Hindi jayen. Napanan tinagluganan ni Pidang. Ah, kita ti katulong tani. Nakaad-ado ti bitbit na asimbang pat. Napandalakit din nag-shopping kadagiti kakadwana, hani. Madam! Sir! Ay na, nakaununa kay matgaya man ang simbang pat nga siya. Wan, Pidang. Kat kayat mi asong batam dagiti saludsud mi kan ka. Anya nga iti saludsudin nyo kanyak, madam. Sir, Ramon. Asino dagiti kunkuna ni Pipita anang dagasken ka dito'y balay? Ha? Ay, Ah? saan natin ang palnipipita tipiling ko? Huy! Sumungbat ka! Ha? Apay nga bulmulang lang kabutlat dan. Eh,
Di mo ka dinaawatan dagiti sa lunsod may. Kaya't mo taulitag. Eh, Ibagam, no asino dagiti nang dagasken ka dito'y balay. ah, Oh, nagsao ka! hey, ako, madam. Dagiti kakasinsin ko, anaga po di abroad, di may nang dagas kanya. Anya? Anya? Sir, wen ma'am. Kat, inaawis dakmat tayo, nanapan kami nag-shopping. Iso nga, makita yung mat. Nagado, to'y bit-bit ko asim mangpal. Takasano, inlak-lak amak panging gatangan ni Pipita, iti parakan ko na. Kasta ka de. Wen, sir. Wen. Iso mabaling ko kanin ti sumrak. Tapno maitod ko mutun kan Pipita, dagiti pasarabo na. Hala. Isirak mo dagiti bit-bit mo. Pidang. Ay, thank you, madam. Thank you. Permi apa sawi di kanyak na sido, iti isprayan na iti fungicide, dagiti mula na. Kumusta nga tan, dagiti nisprayan na. Kamu tahu? Kamu tahu? Ni. Kamu tahu? Ni mo Mamamatay na secret matay daw. ang tok. Kasal makasangsang iti luko. Apa ingatan? Kamu tahu? Pamit lang, mayroon! Yan nga pati napasama. Nanay. Apay nga grungab kamot agpiwis ka. Naglaad ka, sino ti minatayaw? Awan sininatay, may kamu tao. Naglatiro pa rin yung sangitan. Anya nga rin isang sangitam. Dagiti pinaso yung dagiti punjisad, kin insecticide na natang. Ukat na lang turan. Nanglaylay da aminan, kin marsakin, dagiti pulong da. Oh, malaylay na malagayap gan marsa. Anya. Ikunak to bay, ama overdose. Hindi ka adong yung pasuyot mo kada kita iwan mo anatay. Ano tiraminin ka mo tao? Sigurado nga gugat lagit ni Pipita kasi sikaw. Sinay, ada sobra mga nag-spray. Inumam. Ay, san lang, ngay sutya manguhit king ka. No di kat siyak pay. Oh. Tapay kumarumaman ka mangungot kanya. Ay, nagasat ka ta. Ungat lang, di kasingkilan ni pesticide. Gapo, tadwa kami anang itukit ka dagaya aywan mo anatang. Dinadaal mo, sinayang mo ti bannog may. Gapot kinatangkang taulong. Saan nang man kangungutan? Awan karbe nga babangungot kanya. Tadi kamot nga kapinanaw. Sa bidungan ka tubay lagi di salbag ka. Kaya't mo ta, dapigan ka. Ay, saan ka mo tao? Nakalaslas to kay di amang ibagbaga na pimpintas to dagiti iwan mo anatang ngam siya. Kunam no nalaing ka agar dinero. Kunam, ati practice mo ti masorot ngam anyang aro dita. Natay nga ron na kita iwan ko anatang. Ganaba ma, imbag ta nating lang tinatay sana si ka. Gapo na ita iti kinatanggan di ulom. Ken gapo iti saan mo apulo sa panang ikaskaso ken pan nakaisuro. Suray. Suri. Salot ka. Ipulong ka kin ni Pipita iti napasama. Gapo iti kinatanggan di ulom. Ay, saan kumamuta ka mo tao? Saan? Hoy, di nakmet kabagyan tapno laptan na. Mawadam. Ay, Pipita. Apa ya, di mo utla ipadasan dagiti ginatang ko akawis mo. Pidang. Anya ti talaga arason? Apay arigalwan na? Ngay, tatakas ka din o regalwan ka, may. Adayo pa'y ti kasangay ko, tapno regalwan na pidang. Ay, uray saan mo pa'y a birthday, unong kasangay. Mabalinta mo latat ya, green regalo no ka. Adalakit din na unog arason no apay nga ay aywan nak akastoy pidang. Saan mo kumamot? Angay ka niti sa bali, kay papananti pa ng regalo kan ka. Lading itag. Ngam saan ko nga awaton to ginatang mo akawal sa para kanyak. Anya? Ayun angam nagni na ti pinanggatang ko kadagita. Original o. Uray pay. Apay, di mo kaya ti marigalwan? At gatang ko iti arwatay. Sus, kagura na ka di pa'y lahang may. Kagura na pa'y lahang, iti panangibagak iti adwa hata anangan iti day di hamburger dagiti amo da. Saan to na maikat iti panunot ko day dyan naramid mo, pidang? Manang itong kalkamat gayam iti sakit tinagap. Ngam, napakawan ka
saan iti day dyan naramit mo? Ngam, saan aga po ta napakawan kan? Kat mapuna sa namamimpinsan iti panunot ko, ti madday nga aramid mo. Ala, no di mo kaya't ngawatan to'y regalo kan ka? Awan ti mabaling ko. Kukwan to lang arudan ti ka nakakday to'y. Tadi mo mat ngarod kayat, titita. Apaw? Nayain tinapasama ka dagiti mulam. Talaga maligayam na di panang digos ko iti fungicide nga dalawak na pesticide kabutaw. Kasi di ko na, nagasat ka dagiti lang mulam ti natay sa nasika. No kuma, tatimpasuyot mo kaday di ijijayak king ka nga organiko, apag pa lang to. Saan kumaakas to itinagbanagan dagiti natengaywan mo. Awan ti mabalin ko kamutaw. Talagang awan. Dakmutin maisubli dagiti nalpasin na pagtag. Isumay. Nagsaka na kakidikin ni Pipita kasinsin mo taong tan nakalakid eh. Ay, naibagam ka din kuha na akas to tinakapayaan dagiti nating nakamutaw. Saan pa ay? Busy kami, diyak maawagan. Ay, pangangasim saan mo ito ulitin nga awagan kamutaw? Nagkurang. Sapay mabuting ka amamuan na, akas ti tinagbanagan, tika natingan na. Kukwa. Ay sos, kun ulita, saan ka kabagyan, tapno palang ka. Ay, Nay, dayta, suday ito hinumawawag si daw. Niyagay. nya. Hello, Pipita. Hello, kamutaw! Okay kami, matkinisido kasinsin mo. Kuala, iso na lang ta, saan okay ita, tika natingan na, nagango lang, right? Awan bagyo na ngam nagango nga rod, nakarkaro pa ikang binagyo, dagiti mula ta, iti gardin mo. Gapo da ita, iti kinatanggan ti ulo na, nuan niya la di tante, spray na. Iso ako na, agyaman kid dita, natinglaan tin naawan, saan anatay ni Sido. Kahit anya ngay narsakan, anya ngay mabaling nga uraman din. Ay, takkel, alugi, Pipita. Panagkita, saan mo ama abroad ti puunam, kadagiti nabatbati as ibibiyag pa'y anateng iti gardin mo at di nairaman. Talaga loko. Sarili mo. Adda. Ne. Awan mo tin iti abay ko. Ay, naglukon. Imawar mo tin iti namuan na asikat imawawag. Ay, kamutaw. Oh. Isman pakiitag muntukin ko na ti cellphone mo. Takasaritak itinalapat na itasi to. Uy, ngam oray maminggaso takasalitam. Saanon alumang to, dagiti nalpasa nagango anating na. Sige, mayam ta, surutik man, itinapanan na. Nagawid sa amot ng tiloko. Hindi kas to yan. Oh, honey. Apa yan? Maburbutsa anak kinipidang, honey. Apay. Saan ka kadya mamati ka dagiti na iba ka na itay? Namin adun anasukalanta na gulbod. Kasta. Adda pa nagduadam, asaan na akasinsin dagiti ko na nang imay ng dagas idikan ko na. Ladingitat nga ibaga. Angam talaga nga agpupungto takon, honey. Anya, Kasarita tanto. Asaan arumbeng agpastrek kadagiti saan tangam amo diti balay. imbagak idintay ta. Ang ulitan kan tumanan. Tapno saan nanton nga aramidan. Uway, honey. Hello, insan? Apay, ano tinaramid mo kadagiti natengkaw? Kasinsain, nag-spray ako mo iti makapagangaw, kadagiti mula. Di mo kadi mo? Ay apo, nagdakkel ti puuna kadagi jay. Sorry kasinsain. Ni kamuto ti talaga amang ay aywan iti garden ko. Ngam gapo iti asik kan ka ide. Ta imbagam ana ikat ka iti trabaho. Kapilitan na kinasaritak ni kamuto. Asi ka pailaang ti sumublat amang aywan iti garden ko. Damaw, at dama pasayaan ka, hindi pasublat mo kanya kasinsain. Ina, una yan nababawik, anang ipaaywan kin ka. Dinadaan mo mo ito nagitimulam eh.
Sorry ka sinsain. Ay, naapaw. Saan ama ka anay ti suri? Tapno, mait ka tinalaw sa luksaw ko kan ka. Anyang rod nga tinam na makapalag ang tarik nam kasinsain. Ay, kapilitan. Ikatan ka na mga aywan ni ti garden ko. Anya, ay, sana ka kasinsain. Tagdapay mo pati ang karatangam, sana nadadaal. Ay, sana. Siyagan ka ti kun naman na batbatay kasinsain. Isublik mo't laan ka ni kamuto ti garden ko. O ngayon kasinsain. No kayat mo, kasaritam ni kamuto. Tabarang kayat na, akadwa na ka ang mga iwan iti garden. Kat isaw, timang sweldo ken ka. Anya di bagayo kanyak, sir. Apay nga nasit ganta. Adda kayat ko ayunay unay ken ka pidang. Anya dita, sir. No may tupay dagiti kunkunam akakasinsin mo. Saan monton apaspastrakan ida iti unag ti inaladan tayo. Wait. Anya? Ay, naglukod. Sapay, dandanin din nagsasaritaan ni Alda o panay patungpal mi kadagiti plano mi. Apay na imayang ka pidang. Kwa, sir. Anya ka di ayat idakas na no, pastrikak tumanan ida no, kas pangarigan may lawan da nga umay. Di mi kaya ano asinuladitan ti sumsumrek iti inaladan tayo. Nang runa no saan mi idangam ammo. Iso apang nga asim. Di monton ulitin na pastrikan ida, ha? No kayat mo ti saan amaungtan kada kami. Payakas ka lang natuktukan na tinabisi ko si daw. Gaputa. Nene. Tapay nagsal ka, naglat pa italubam. Anya ay tinagsalitaan niyo kung Pipita. Kasi tinam na kamutaw. Inungtan na ti kasinsin kaw. Kapoy tinapasamak iti kanatingan na. No inungtan na ka man, nadaras laeng nga may liwliwag na ita. Saan ko may liwliwag kaw? Idinto ako na si kaman ng ti mga iwan iti gardin na. Anya, Saan nga agpiar kanya? Kapo tinapasamak iti talik na kanya kakanatingan na. dayta tinagangganab mo. Lastog kan tumot nga may. Kas kalakalaingan na gardini raw. Oh, anya ita. Agbabawi ka man itinaramid mo. Ngam awanan pa nagtalagking ka ti kasinsin mo. Sa dino nga tamanan ti ayan ni Pidang. Why? Awan danan. Tagtaro kaya Amangan naman kadlaw ti kadlak akatulong. Pa, ni Pidang. Daki na sarita na iti cellphone na. Sus. Ay, amangan na makadlaw kiti nga dak dito. Sus. Maday dyan ang gag ko ah. Ay, dan samot misteryaw amang balbalkot iti kinatao ti kaduwak akatulaw. Ay, talagang awanan. Nagango anaming pinsan dagiti nateng. Kinagarambot nga may nga inispiran iti insecticide kada fungicide niya ngay. Nakasaysayang da ka mo tao. Asan da nakapagbunga. Nakabunbun as idi tirubat dang nadadael, dinadael mo. Awan ti mabalain. Oh, di kan tumot nga may dimngag kanya. Ipilit mo matlatati kung kuna ma-practice mo, ma-practice mo. Wanya ta. Di dakalapukaw tayo amin, ti pan nakadadael, dagiti pagapitan tayo kung amino apitin tayo. Huwag nga raw ka mo tao. Kapilitan, nabaliwan ta mulaan. Dagiti nagbalinen nga awang agarden ni Pipita mulaan tamanay. Saan amapunas iti panunot ko? Tay dinanggag ko abalikas ni Pidang idi adda kinasarita na iti cellphone na. awan danag. Sige rudan. Amangan naman kadlaw ti kadlak akatulong. At talakit di saan mi nga ammo nga aramidan ni Pidang. Ano nga iti aramidag? Awan mo't ebidensya. Nga adamaday nga aramidan ni Pidang. Tapno ipulong ko kumakadag iti amo mi. Ha? Pinalabaga ako tiyan ang dagas idikan ni Pidang. Isumanan dyan nagsargang iti sangot iti. Ha? Ni Pidang nagsagsaga di
adaki nakalugan iti kotse. Ha? Nipitang, limugan na iti kotse. Ha? Sa dino nga tamanan ti papananda? Nay, sidaw. Apay nga kukurot ka kasla daw. May kaan mapandan niya ka rin. Kasla masad-sado ta kaon, kamu tao. Anya? Di mo kahit tagtrabaho? Wala na mo sa bahali ang pagtrabahoan. Ta iso ko man ti pagsirka ka trabaho. Adamo ka ba kande? Agprisaw. Wen. Ay, i-applyan naktuman nga raw. Hindi ora itano kahit mo. Ano yung trabaho na ita kamu tao? Mga opisina. Anya? Salbag. Kamutaw. Amumot ang nababati aral ka. Sa kalpasan na. Mangupisina ti bagbagam. Di mo tumot ngamin sa lodsoden nga mo na no anya ti pagtrabahoan nga ibagbagaking ka. Ano saklangan at ipanaggardain. Ngim ti mangupisina nga ibagbagam kamu tao. Agawid tan, honey. Apay, nagatag mo amin na na kaya't magkatagan, nanay. Saan pay? Ngumnas kan nga agawid tan. Napay nga gapura ka magtan nga gaway. Imawag namin ni Pipita. Kat kuna na arin muarman ni Pidang, akadwa na dagiti nagbabakad alalaki. Anya? Huwag ni sumagawid tan. Kat ni, madidag parparik na kanya ka, honey. Maburbur siya, anak ka dagiti tigtig na inipidang, madam. Sir, Kaapay. At niya nagiti madlaw mo kinukuha na pipita. iti na minsan, nga adaki na sarita na iti cellphone na. Kat, naglaw ko. Kasla ata ilimlimod na ama-amuan payaw. Aniya? Ha? Takunana, nga amangan kanono, makadlawak. Anya nga iti saan na kayat amadlaw mo agaraw na? Dahita nga ruptisan ko nga amaw, madam. Masapol na paliiwan tayo nagiti garaw ni Pinang. Tama nga nadamot kit ni Daka sa plano na kung raka na tayo. Winsar, pues, tapno saan na madlaw akas la pagtuaduan tayo dagiti garaw na. Kat saan tayo latta na damdamagan tinagapuan na inton sumangpat. Sige, bayang-bayaan tayo lang tangaron. May mayat sa ngarod na rumwarta pay laang, Ramon. Anya? Tapno kasla saan ta nga amuti irruwar naman inton sumangpat. Mayat na ita na panunot mo, Lusing. O sige, agsublita pa lang aron iji supermarket. Mangkita ta, noon niya pa lang iti kayat taga-tagay. Sayang kamu tao. Oh. Hindi man ti sayangan nga ibagbagam? Dagito'y parparutin ta anarsak anating tikasinsin ko akamu tao. Nagin lalayng kantumad ngamin. Wanya ta. Dakila po kaw. Gapoy ti panagin lalaing mau. May mayat mo't lagayam tipong promote mo nga organic parmay. Talaga may mayat. Malaksid asip ti akanen. Oh, anya ngay. Anyat makunam ha. Into nagawin na kaya lugar may. I-promote kung tumatin ti organic parmay. Amam sido kasi na. Sakbay nga i-promote mo ti may sabanag. Masapul nga amom pay kan adalem nga umuna ti promote mo. Tapno amom ti sungsungbat mo no addag sa ludsod king ka. Agsip natan, nam awan pa'y nipidang. Ha? Talaga nga impapas ng tinagbalog kadagiti ng dagaskin ko na itay alta. Ay, addan-damdam kansa. Lipita, adda ka mat dito arubayan. Di Pinang, anta ka din? Sumarot ti paspasungadag sir, madam. Anya, di ba isi magbataging gaita? San pa'y, madam? Sa dino nga rodan, tinapnapanan na. Sumipngitan ngam awan pay laang. Impapas dan ate nagbalaw kadagiti ng dagaskin ko na. Oh, aglablabusan day di akatulong, honey. Masapol na makasarita tantol ni tinalapat. Apama na makasangpan. Wan, kat no agrason, ikatentan akatulong.
nga kadwa, nakasagana kayon? Oh, Bilog. Nasaya at no kasta. Ay, papalintan tagtig na, Bilog. Wen, katsak to tagbali na bagmusyo ha. Inton at datan iti balay dagiti amok. Sama-samon tayo amin na kwarta na lahas da. Wen, ado dagiti nasiputa kapag iduldulinan da. Ay, awan. Rabi. Jaklat na nakaturog ah. Pahinga ta. Ah. Sino ti mo ako? Nilabs ko. Ay. Mimot gayang Pipita. Hello, Pipita. Hello, kamutaw. Pasensya kan ano nalukag ko titurog mo? Eh, sanak pa yan nakaturog na nakatap kanyak ni Ridep. O siya, saan ka magturog? Iso may mawag ako na. Kurt, kumusta ka nga rodan? Siya, Mart. Iso na lang ta. Masursuron na giti amo kiti kadwa kakatulong. Nana, tapay man. Kay pailaan aldaw arimwar di kadwa kakatulong. Oh. Agi ka itasan pa'y asim mangpay. Napanan na. Ay, tsaka mo ah. Ada nang dagas kin kuha na itay aldaw alalaki. Nakakutsida. Ay, sos. Day tapay lang di katulong na balog. Manero. Iso ako na dagiti amo. Kasarita danto ka no itong sumangpay. Ay, mga noy katendan. Uy, basta ko na ni madam. Okay. Una. Sikat ti marigatan, huwag may sakan. Ako naman nakadakdak ti balay dagiti amaw. Baharan ano mga lagan tumudlaang iti kasukat na. No? Patuloy na nga ikatan ni Pilang. Ay, no siyak lang akit may mayat ni katenda ti balog katulong. Hani, rabiin, kamaging gaita katawan pa lang ni Pidang. Panasaman pa nga awagan, marang agringan ti cellphone na. Pinadas ko manin itay. Madilat tabat. Tisal ot apitang. Napanan na nga tan. Oh, ang mga no at tamat kit din takas anapat na, hani. Alya, Saan tayo matamaawagan ta naka-off ti cellphone na? Iso nga, anya nga tano intag pa-platter, hani. no saan tayo ang mauray itagpaknag? Isonton, ti panang ipablater tayo. Ibaga tayo ang mapukpukaw. Ni, ang mga no iso daytan. Sige, ingkang arot ilo katirino. Ta nakaturog san ni Pipita. Ahuan, hani. Oh my God! Sino kayo? Apa, nakabungot kayo amin! Ay! Laman! Ang Pipita! Arayatan na kami! May paglakit din pa na alas tuwak ti rimwar ito nagkikis madam. Maulak ka dagit pulis. Kalpasan na. Butak ti pilig ti kotse dagitoy anang raot ka na kami. San? Kamu tao. Kamu tao, agring ka. Kamu tao. Agring ka kulak. Ay. Nagtagainap lagayam damin. No kaano pa yan awis na nga kay data? Iso pati pa nagtagtagainap mau. Ay. Makapanervyos ka kamu tao. Kas lang kami nagpaypayso yung natagtagainap ko. Anya nga min aya tinatagtagainap mau. Adda ka no kampay din ang paltog ka ni Pipita. Anya? Ay, urek lang nagkulahayaw iti pa nakakita kampay iti kingkuana anapasag. Unay mo tayo natagtagainap mau. Nya iti orasin ta. Awagak man. Ay isaanan. Di mo isturbuan. Tama nga no nairot itan titurong na. Ay, wanang... Tagtagainap lang dayay. At mabalin nga ti panang pampanunot mau. Usak pa yan nakaturog ka. Iso na tagtagainap mau. Sige. Awagak tulangin no bigat. Wine. Sa paam tulat ng awagan. Sige, ituloy tan ti maturaw.
Aduman ang tikwarta tayo. Sige, kakadwa. Hintayon. Muwarto yung diti balay dagiti amok. Darso dyan. Bakit? Gito, di ba patayan? Bayan. Wala nga po. Muwarto yun. Darso nyo. Hintayon aglugan. Darso nyo. Nakikikakanduan ni Tita. Nilugan na ni Tita. Naripot da amin ni tinagluganan da. Sanak pagiliw! Di may isa akadwa da. Di tayo naglamang at pagturuan na. Saan ang mapali na makalibas? Ipasabat ko to'y gam-gam kan pang urkin ka lang! Abat kami ka nakatitita. Tagapukan ka kat natiluwat langan nakiti managtatdakas. Gapo iti pa ng suplong mo ka nakiti pulis. No salaga po ka. Saan tayo kumaan na doktalan ti kinadakos ni Pitang? Uray, sir, kainalan dagiti pulis dagiti nagtatakaw. Kaya't ko nga iparupa tinalaos asakit tinakam ko kenkwana. Isungay tayo pasyaran ni pagpalutan intong bigat. Ay, oo, madam. Tsak pulos namnamain. Amim rogaya may takyat bahay gang dadya katulong. Bun nga rod, sir. Isumot lagaya makanayon da adagasan iday. Adagayam nabayagan na plano da kadatayaw. Nagpatinggamot lang ti kinadakas da. Un, sir. Madam. Kat sapay la ko ma. Taitipan nakabalod da. Makaamiris da. Parwarandak ditoy! Mano ayat ikayat yung kung ko katakayotok na parwarandak dito magmanudan! Aha! Tado na ayat urnong mo, ha? Tarantampay apasuksukan dagiti mang bambantay kan ka diti pagpanudan, pidang, ha? Ay, Madam, Luseng, Sir Ramon, Pipita. Salot ka katulong. Ha? Naskan nga ikarom na itaw abas basol mo. Diti pagbaludan. Uray! Ta saan mo't ana itaray dagiti kwarta kas kadang alahas yu, sir? Saan ana itaray dagiti kakadwak? Madam Luseng, pakawanin na kuman. Ibabawi yung tidarum yung kontra kanyak. Andiya. Pipita, pangasim. Alukuyom dagiti amo ta. Uri siyak lang ti mabsul tao. Pidang. Amin na basol at dakatukad na apa nagikaraw. Ay, Ngam, at dakadasar kan madam ah. No, yatras na kita raw kontrakin ka. ay, saan Apolos, Pipita? Magawanin na kuman na, madam. Mamakawan tupay ni Apo Diyos na kayo tulakin din na tao. Paraswan na lang, di sana mamakawan. Sige. Pakawanan na ka, Pida. Ha? Agpay so Sir Ramon? And, ngam saan na akayat asawan, at di mon ikaro tinagbasulam. Husto ti ko na ni Pipita. Nga amin na basol, adda katukad na apanagikaro. Ay! Apay ngagmurab kamot na nakaslaubeng. Gabuta di mo. Karama na di ba nakapsultok di ba nang bakawan yung kanya? Madam Luseng! Sir Ramon! Bakawanan na ko na. Yamanum abidang. Sana saya at unay dagiti amo ta. Na, pinakawan da ka? Nauray no nakabasol ka, kadakwada. Awan sir, bimad lang di ba nang bakawan ta kanya ka? Di nagmagparwaran di pagbaludan. Di na mo di atras ti kasaw. Oka! Yangay? Aganos ka dito pagbaludan na, pidang. Isumag nga men, ti kinayat mo. Sinurot mo ti kilaw nga ramay. Salbag ka, Pipita! Salbag ka! Sikatin ang isang magkada kami! Taykunadan pidang. Awan agbilang, adi agpulaw. Kan, awan kinadamsak, adin tumutlaeng aglibaw. Day ta kumati pinampanunot mo, idi simrek ka. Nakikapanga masindikataw, pidang.
Ditaan gagaya mitiragibusan iti istorya nga naitampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarado nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo papayan kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tiraksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumara naman di mo ko manipipata di like ken subscribe. Ken pakishare met tanda nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingit.